Amapholisa koBulawayo. Ngithanda ukuthi ngixwayise uZulu njengoba kade sisazi ukuthi phakathi kwesikhathi sezulu esithi rainy season sinanzelela ukuthi kuba lengozi zokufa kwabantu bebulawa ngamanzi. Iviki leli esikulo ngikhuluma sile macala kumbe amacases amane drowning okufela abantu emanzini, kodwa amabili ngabantwana abancane abangaba lenyanga zokuzalwa ezilithumi. Owokuqala umamakhe wamchiya endlini esiyasebenza phandle, utepheni kwamtholewele phakathi kwebucket eligcwele amanzi. Owesibili la umama futhi waphuma esiya phandle wamthola la njalo esewele emanzini. Ayile mpahla zokuwatsha zingaphansi kombhede, umntwana wayelaliswe embedeni, ngabantwana abafayo labo. Owesithathu ngumama oleminyaka engama-20 owahamba esiya ku-birthday. Bathe sebesesikhathini sokujabula kusebusuku bangena emanzini ku-swimming pool, engenelisi ukubhukuda wasebhubha lapho nge-drowning. Eyesine umntwana oleminyaka eyisikhombisa osuke ePhumula South besiyadlala lo mngane koleminyaka eyisithupha. Bahlala phezu kwedwala ngebhadi ke wachelela wawela emanzini ede kule drainage wabhubha. Lezo zingozi zamanzi. Sikhangela ukuthi njengoba nezulu lisina, abantu siyabaxwayisa ukuthi lingahambi endaweni ezilamanzi amaningi. Uma lifuna ukuya kwenye indawo lithola isifula sigeleza, asimeni amanzi adlule. Njalo thina njengabazali asixwayise nabantwana endaweni zokudlalela ezinengi ngalesi sikhathi segcwele amanzi. Abantwana sibeni kwazi ukuthi bangaphi, balobani, bayenzani, libanakekele kakhulu, singabi lengozi lezi esesifuna ukwanda ezokufa kwabantu labantwana ngengozi zamanzi. Asitsheleni omakhelwane labantwana besidinga ama-child-headed families, sibanakekeleni ngabantwana bethu labo. Abantwana sibatsheni ngendawo kakhulu kuma-western suburbs lapho kule ndawo zamanzi kuba lezimfa eziningi ngendlela efana nayo. Siyabonga.